zakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 4. Matendo ya Mitume sura 2 mlango wake wa 4. Bose buzuza umwuka wera tangira kuvuga izindi ndimi kuko umwuka yabahaye kuzivuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Mpokee neno la Mungu. Itorero, shumba, kanisa, mchungaji, staff yose mukorana, Imana ibaduhere umugisha. Timu yote mnaofanya pamoja, Mungu awabariki. Abaturage batuye Kitengera, Imana ibagirire neza. Wa mji wa Kitengera, Mungu awabariki. Tumwa Imana gwereka, tumishi wa Mungu gwereka, nishimiye kubabona, nayo furaha kuwa nanyi no gusangira gatuti k'uyu munsi. Basi nakuwa kwa mkutano mmoja kwa siku ya leo kwa madhabahu moja. N'ubundi tuba muri departement imwe dukora akazi kamwe. Kawaida huwa tunafanya huduma moja na yeye. Imana iguhe umugisha. Mungu wa mbingu akubariki. Nabonye madame we mama Paulo. Nimeona mama Paulo hapa. Imana imuhe umugisha. Mungu akubariki pia. Ushigikira umuhamagaro w'umugabo. Basi kwa kusupport mwito wa mume wako. Bindi byose ukumva, kwa yale mengine yote ambayo waweza kuyasikia, ari anagira ngo agukure ico ufite mu maboko. Hayo yote ni ya kuweza kukunyang'anya kile unacho mkononi. Kukuriya ni wo murima muhinga no ukinisha uzoruba. Sababu hilo ndilo shamba mnalolima, basi kilichezea basi halitazaa matunda. Imana ibahe umugisha. Na Mungu awabariki. Amen. Amen. Timu BN, Imana ibahe umugisha kubana namwe, Imana ibagirire neza. Nimefurahia kuwa na timu. Hanyuma abayumbe bavuye Kasarani bari mu chairman wacu. Kasarani, Mungu awabariki. Nishimiye kubabona. Nayo furaha kuwa pamoja nanyi. Twari kurushina ariko iminota mfite hano kwitaburo. Tungecheza tena lakini dakika tunazo. Ngiye kuzinga ibitabo mwanya mutoya. Basi nitafunga kitabu kwa muda kiasi. Haleluya. Amen. Bibiliya mu gitondo twarimo tuganira igihe c'ubukene bw'umwuka wera hazaba ubufindo, abantu barafinda. Asubuhi tulikuwa tunaongelea kuhusu wakati watu wamepungukiwa na Roho Mtakatifu, watu hutumia magic, niseme hivyo. Bari tukoze inama nta kibazo. Ilikuwa tu ni mkutano. Amen. Amen. Turavuga igihe c'ubukene bw'umwuka wera abantu bazayobogwa n'ibitekerezo byabo. Basi wakati wa ukosefu wa Roho Mtakatifu watu huongozwa na fikra zao. Intege nke z'umwuka wera iyo zitarahanda. Kukiwa na upungufu wa Roho Mtakatifu, hagira ibintu biharanga. Kuna yale hudhihirisha, kujidhihirisha. Haba kuvuga ivyo abantu badakora. Watu husema yale ambao hawafanyi. Haba matiku menshi, haba magambo menshi. Na huwa na mizozano na maneno. Kuko intege nke zo kudasenga, sababu udhaifu wa kutoomba, zigisha kwivuga ibyiza utazukora. Huwa zinaleta watu mavuno ya yale ambao hawayafanyi. Semeni haleluya. Haleluya. Iyo mwuka wera manutse mu muntu, basi Roho Mtakatifu akija ndani ya mtu, abaje kumuha amaso yo kwirebaho. Anakuja kumpa macho ya kujitazama mwenyewe. Amen. Amen. Iyo mwuka yimutse mu muntu, na Roho akihama ndani ya mtu, asigarana y'amaso y'umubiri ntaza yibona, azareba makosa y'abantu. Mtu hubaki na macho ya mwili, na macho ya mwili huwa hayajitazami mwenyewe, huwa yanatazama makosa ya wenzio. Semeni haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ahimidiwe Mwokozi. Iyo umuntu ahora areba makosa y'abantu, mtu akiishi kwa kuyatazama makosa ya wengine, mwuka barimutse muri huyo hana Roho Mtakatifu ndani mwake. Aragapimo kitwa microscope. Una kipimo ambayo inaitwa hivyo, gashinzwe gupima mikrobe z'abandi. Huwa inapima microbe
wala sijui nini za watu wengine, ariko kaza kayazipima karuha nako mikrobe zikagafata kakaruha kagapfa tikaboni zako bakakajana. Kati mwingine kipimo hicho hupima lakini huwa hakiwezi kipima mwenyewe. Ni kwa Wakristo bubu dufite. Hivyo ndivyo Wakristo wakati huu tunao walivyo. Kugatuti sinzi zindi mbaraga kazagaho umuntu akazayayihanukira kavuga n'amagambo atazakora. Sijui ni nini huwa inasababisha watu wakiwa madhabahuni wanaongea hata yale ambao hawayafanyi. Semeni haleluya. Haleluya. Biblia yavuze ngo bose buzuzwa umwuka bavuga kundi misha. Biblia inasema wote wakajazwa roho na wakanena lugha zingine. Amen. Haleluya. Imamu muboni sishakuje cyane kurenza uko abanyamasengesha bavuga butumwa itorero byovuga cyane isakabari isakuza n'ubukene bw'umuntu. Kwa nini ulimwengu umepaza sauti na kupiga kelele kuliko watu wa kanisa? Ni kwa sababu ya ukosefu wa roho. Impamvu abantu babayeho batemerana bajyajyana bari mu buzima nta cyerekezo, umuntu yabona undi waraketse, umuntu yabona undi akamutinya, n'ubufindo. Ndio sababu watu huwaona wengine na kuwafikiria mambo mengine, ni kwa sababu wanatumia akili ya kimwili. Impano zubu nishi ko turafina. Hata karama wakati huu watu wanajifanyia wenyewe. Turi kwitegereza twabona umuntu na tunamtazama ndugu jirani na kuanza kumfikiria mambo ambayo tahashaka, tukahita tumuha ubuhanuzi uzoshaka neza. Nasi tunafikiria huyu anatamani neno hili na tunamwambia basi utafaulu. Semeni haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Mu gitondo twavuze ngo abagabo bari buzuye ubwoba, bari batinya kuvuga ko bafite ikintu bapana na Yesu kugeza aho bamwihakanye. Asubuhi tumezungumzia wale wazee ambao walikuwa na woga hata wamemkana Yesu. Hari abantu bazatekereza ko Petero ngo yari igitongo ubwo yihakanye Yesu. N'ukuri kose uhaba wowe ndi wari kumwihakana gatatu. Na wengine ufikiria labda Petro alikuwa mpungufu wa imani kwa sababu amemkana Yesu. Ungekuwa hapo wewe ungemkana mara 3. Amen. Amen. Aho umugabo avuga ijambo akibagirwa aka inkokirabika umaze kunihakana gatatu zova. Na jogo akiwika utakuwa umenikana mara 3. Naye akasema yawezekanaje? Ariko ubwoba butumye benshi baba mu buzima butari ubwabo kubera ubwoba. Na wengi wanaishi maisha ambao sio yao kwa sababu ya woga. Amen. Haleluya. Iyo mukaje abaje kutwigisha ubuzima bw'amasengesho, ubuzima bwo kuba mu bumwe, iyo mukaje azabanza agakoropa bwa buzima bwose butakiranukaga imbere y'Imana, agatangira kubaka ushasha ubuzima bwubaha Imana. Naye roho akija huwa anabomoa yale ambao sio maisha ya kiroho na kujenga upya uzima wa kumtii Mungu. Biblia yavuze ngo mwuka maze kumanuka ngo bose bavuze kundi misha. Imvugo batavugaga barazivuze uwo munsi ngo kandi abaraho bose. Igihugu abantu bavuye mu ntara zitandukanye ngo bakaza bumva ko barumva indimi yiwabo. Buri muntu aho yicaye akaza bumva bavuze ururimi rw'iwabo kandi bo babuze. Naye roho wakati alishuka walinena kwa ndimi tofauti, na kila taifa walikuwa hapo walisikia wakinena kwa lugha yao. Semeni haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Ukibirusha ari byinshi oya siza subire inyuma nirengagije inyuma onda singiri. Semeni haleluya. Haleluya. Mwuka zaza kuvana abantu mu rujijo.
Roho hukuja kutoa watu katika abantu bari mu kuchanganyikiwa. rujijo tibazi ko ari abakristo cyangwa ari Na abapagani. watu wamechanganyikiwa, hawajui kama wao ni Wakristo wala wao ni wapagani. Wabahanuzi babere. Wanangoja wale ambao watawaletea unabii. Niyo mpamvu. Kwa sababu ni ukuri kose imiryango yasenyutse, ikiyumbe kigira ibibazo, amatorero ara. Ndio sababu mambo mengi yamesambaratika, familia, kanisa, maombezi na mengine. Urujijo. Kutokujua. Amen. Haleluya. Muri mukubona ku isi ya none umuhungu ari mu gushaka bakamamubwira nyina n'umuroza akamwirukana. Mnaona mtu akioa huwa anaambiwa mama ni mchawi, mama yako ni mchawi, naye anamtoroka wala anamfukuza mamaye. Ku mugore utarasenga mwicaye mu nzu azatinyuka kuvuga umurozi ukemera. Ubwoba. Hiyo ni uoga mtupu. Semeni haleluya. Haleluya. Ni ukuri kose muzamwihagararaho mwabagabo. Basi msimame imara. Muzamwihagararaho. Simame imara. Msitishwe na mambo yasiyo. Uburozi ntibazabugwanya na kamere y'umubiri. Huwa mtu haoni mchawi kwa macho ya kimwili. Bibiri zivuga ngo ni ukwambara intwaro zose z'Imana. Huwezi pigana ukiwa hujavaa silaha. Kandi ngivyo tugwana navyo tibigaragara ku maso y'umubiri. Sababu Biblia husema huwa yale tunayopigana nayo hayaonekani kwa macho ya kimwili. Cha kabiri, umwuka azaza kutwuzuza ukuri. Roho huja kutujaza haki. Abantu buzuye kubesha na watu wamejaza uongo. Cha gatatu, jambo la tatu, azaza kutwuzuza amahoro. Huwa analeta amani. Semeni haleluya. Haleluya. Yesu aje kuja mu ijuru, abigishwa baramubwiye ati ugiye gutudusize gute? Lipoenda mbinguni Yesu, mitume walimuuliza umetuachaje? Arababwira ngo mbasigiye amahoro. Naye akasema nimewaacha na amani. Amahoro abe muri mwe. Amani iwe ndani mwenu. Semeni haleluya. Haleluya. Buriya nimba hari ikintu kibuze na amahoro yo mu mutima. Kama kuna kitu watu wamekosa ni amani moyoni. Mutima abaguwe neza. Basi mtu akiwa na amani moyoni ametulia. Muka yaje kutujuza, yaje kutwuzuza ubwenge. Basi naye amekuja kutujaza hekima. Ubwenge umuntu akazamenya ijambo yovuga. Nasi tujue ni nini tutakayoongea. Akamenya igikorwa yokora. Na tujue ni nini ya kufanya kwa wakati ufaao. Cha gatandatu yaje kuduha inshingano. Na jambo lingine amekuja kutupa majukumu zo kumenya, ya kujua, kwiyigisha na kwikosora. Kusoma na kukubali makosa ambayo tumefanya. Semeni haleluya. Haleluya. Uziko mwuka tuza tugendana nke ku muntu atamushaka, ariko mwuka turabana. Huwa tunatembea na roho, huwa tunaishi na roho. Satani taza gwanya ku muntu ashobora kuba yoba mu mpano ikomeye. Naye shetani hawezi kupinga ili ukuwe na karama fulani. Ariko azamureka akaguma mu mpano, ejo akicwa n'ubwibone. Lakini atakuacha na karama yako, alafu kesho utangamizwa na majivuno. Nababwiye ngo uyu muntu yibonye abameze nko wahutumura umukungugu, kuko umuntu ni umukungugu. Nasema ukiwa na majivuno basi umekuwa ni kama yule anarusha vumbi, kwa sababu mtu ameumbwa kwa vumbi. Kandi nta muntu uzukunda ko bamutumura umukungugu, habe n'imodoka ibikoze uzo wumva irakari. Hakuna yule anapenda arushiwe vumbi, hata gari kikurushia vumbi basi huwa unakasirika. Iyo rero umuntu yirase abatumuye umukungugu, basi mtu akijivuna huyo amerusha vumbi. Semeni haleluya. Haleluya. Ariko mwuka, lakini roho azatuganirira amakuru, azaza kuduhishurira ibyabaye mu ijuru. Huwa anatufunulia yale ambayo yamefanyika mbinguni. No mugihe umuntu agiye mu ndege nke mukazamubwira tuzuko ejo bundi inama yateranye baravuga ngo bakwiriye kukugirira gutyo mu ijuru. Na hata wakati mtu amerudi nyuma, basi huwa roho anamzungumzia. Semeni haleluya. Haleluya. Kandi niyo mpamvu Paulo yanditse aravuga ngo bavandimwe mu Bagalatiya ibice 6:7. Bagalatiya 6:7. Tibakababeshe ngo Imana ntinegurizwa izuba. Nanyi msidanganyike. Wica umuntu abiba nico azosarura. Mtu anachopanda hicho ndicho atakachokivuna. Kandi buri umuntu azasarura igisa nico yabibye. Naye mtu ukivuna kile ambacho amekipanda. Umuntu asarura byinshi kurenza ivyo yabibye. Na kile mtu amepanda huvuna mengi kuliko yale amepanda. Ijambo ryose umuntu avuga n'imbuto mw'isi y'umwuka.
Na lile lolote ambalo mtu hulisema, hilo ni mbegu katika ulimwengu wa kiroho. Umwuka utaraguhindura, Roho akiwa hajakubadilisha, nukuri kose ndiwo hindura abandi. huwezi kuwabadilisha wengine. Amasengesho usenga atarahindura ubuzima bwawe, Maombi ambayo unayaomba ambao hayajabadilisha maisha yako, amasengesho ataragira imbaraga ku buzima bwawe, maombi ambao hayana uzito kwa maisha yako, ayo masengesho ntaco yokorera mugenzi wawe. hayo maisha hayawezi kuwasaidia wengine. Semeni haleluya. Haleluya. Abagabo batatu umwami yarababwiye tese mwishingikirije iki na yaye maboko mubonayo yobakiza amaboko yanyu. Naye mfalme aliwauliza wazee watatu, nini yaweza kuwaokoa mikononi mwangu? Baramubwira ngo dufite isoni kuko Imana yo tubona twaturamye ikigirwamana abandi bagabo bakoze. Nao wakasema tunaweza ona, tuko na aibu ya kuona Mungu akituona atariko birashoboka kuko Imana twizeye nukuri ndiyodukiza. Lakini tunaamini kwamba huyu Mungu hata asipotuponya, ariko baravuga ngo habe nubwo itodukiza. Na wakasema hata asipotuokoa hapa, lakini hatuwezi kuabudu sanamu. Kuishura Roho wa Mungu kuja kuyafunua na kuyagundua za bindi tubona nkaho bituri kuraka bitwigiriza hafi, yale ambayo tunaona ni kama yako mbali na kuyaleta karibu, akatwuzuza ubwenge n'ubumenyi na kutujaza hekima na kujua, tugakora umurimo w'Imana dukiranutse na kufanya kazi ya Mungu tukiwa wenye haki. Makire jambo jema. Pokeeni neno la Mungu. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana. Makofi mazuri kwa neno la Mungu. Akoresheje umwanya neza, ametumia muda vilivyo, iminota twavuganye arayuhaje, dakika ambazo tumekubaliana ametumia. Imana iguhe umugisha. Mungu wa mbingu